ole tuna hian M3KP thuzir na hun kan lo mang le dona milshwai tu tur hi upa RK Vandal Ruala ania kan hun te tran nan pathian tu thiang lim milo ngai thang o Timothea thon ni bungli changa nang ero chu engkima film khurla she om tuarla chanchin thashil tulam na thokla irong bol na kha hen ro kan hun te pathian te na hlan nan pathian mai lo ku nang o olpa chungnung ber kan pathia min mai chin tu alpa hei helai muda I thu te zir le thei turin alpa nangi min buat sei saka zan ina kan thu zir tur te po hi angai thatu te le elai muna om zong zong te pona tharau lama hloknat pakhat tal kan char theu theina turin nangi min buat sei lela kan hun vong tu tur upa RK Vandal Ruala po itharau thiang limin ompuin kai shuaila engkim kan ti hi iming ro puina le iram zawna tur lo ni le se ifa pai suwa krista mingin hena lom tu soi chungin chung chu kan di le tuna chuan kan thu zir min hrai tu tur ne na hun kan hlan tonga atop thlengin hanin hun lo mang to ro se ole hei tun tuma hianin MTKP thuzir kum sang ni som nia thuzir tur te zirtir tura min han thang ve hi kalom hle maya chu wangin TKP lunglon is unit thruai tu te le pathian chunga amasa in lom thu ka soyani ti chuan zanina kan zir tur hi kan thruai tu in soyang khanin zirlai pangana Dr. Rema chakchuak zia ania hei Dr. Rema hianin thalai tele mission ti aziaka aziak tu nen po hianin kan thu zir tur hi a in me hle in ka hria ani lunglonis TKP member zong zong te in zawa in pathian mingin chibai ka buk chewa tin TKP member lo he hun lo thira pathian chibai lo buk tu te in zawa in pathian mingin chibai ka buk masa cheu ani kan zirlaya kan lut chongal don mayanga kan thupui chu thalai te le mission ti ani don ani kan ti to kha pakhat na chuan mission omzia kan soi masa anga mission hi enge ani ti tuna kan lo soi masa don ani kan thu soi tur context a hianin thalai Christian tele pathian mission ti hi kan thu soi hianin ako tumber ani ti kan ril ruwa lo hria ila a thome ti chuan mission hi khoya tain nge ni alo chua ti kha han soi ta lokila mission ti hi Latin thumal atangalak chua ania mito ti ani Latin tonga chuanin a omzia chu mizo tonga kan da chuan tir ti na ania lauzein congress on evangelism thuthung siam tu puipa ber John Stott chuan pa in khovela afapa atira ti chuan chu na chu afapa na tho chu ko ran ho te na tho pui berani chu mission ani ko ran ten kan mission ani ti in alo soi ani chu wangin mission omzia chu ko ran na pui ber chu mission ani lalli suan na tho khovela local chun zom na ani ti ani ti chuan pakhat lea chuanin mission kan hriat thiam thei dan tur kong alo soi lea kan zirlai bu chuanin apostol ti in alo soya apostol ti omzia chu
lalli suwa zirtir te tina ani ti chuan apostol ti lai tak chu aom zia chuan tir chua tina ani a leile van in rem to lo in rem le theina tura pathian in afapa khovela alo tirna ani awangin apoimo ema chu wangin apostol hanti hian tir ti akok ani ti chuan lalli suwa ring tu atlan sa te na pui ber ko san na pui ber po chu apostol te na tir na chu ani awangin Krista aya palai na kan lo thok alo ni ta ani ambassador kan lo ni ta ni Krista aya ti chuan kan na hi apui ani chu wangin voina hianin thalai te hianin ko ran suala ta ko chua pathian fa ni na kan lo chan hianin kan hriat tur poimo chu thalai te le mission tia chuan lalli suwa chan chin tha hil zel hi kan mo phurna ni ti hi kan sir lai hianin khrechiang hle sila min du ani ti chuan BCM po in thuvona thupuya moto a kan nei ani chu nge ni kan ti chuan biak in tina kan tara assembly po in hei tar tur atiani chan chin tha mi tin tan ti hi kan tar zel ani BCM biak in to phota chuanin chu wangin thalai te hianin lalli suwa mission hi kan ril ruwa a omzia hi zanina hian kan chian hi apoimo hle ani kha kan mission huai tu puipa ber Reverend Dr. K. Lalrin Thanga AGS in charge mission kal chuak ta khanin heti hianin asoya mission chu BCM hianin angai poimo ema a omzia atum bera chuanin heti hian ril fia ta a ti chuan chanchin thala helo te hne na ril ani top mai ni atiani tin pakhat lea chuanin ko ran ladin lo na adin ania mimal taka in rel bol na het taka an lo nei theina turin midang te po Krista hne na an hruai theina tura ko ran te phun nge khatiang khanin BCM chuanin mission angai dan alo ni ta ani ring lo te hne na chanchin thahil zel mai hi lalli suwa mission ko ranina kan chun zom na zel ani a chu kan hriat atan pakhat na kan zirlai chuanin alo soi ani tin panhina hankal le ta ila ministry le mission ti khan ada a abu chu voi tam tak kha kan chiar chua to te po karinga then chuanin rik warena chuanin ring tu ni to te singa rong bol na hi ministry chu ani e atiani ring tu di to te singa rong kan bol ani chuan chu ministry ani atiani chanchin thala helo te he na hil ve thung ero hi chu mission ani atiani chu mission chu apoimo ani ti helaya hianin lo thur chua adu na ministry atangin alo sai chuaka ti chuan mission a alo lut ta ani hei hi missiology te poina an ngai dan an pom dan ani a ring lo tu te hne na chanchin thahil hi mission dik tak chu ani ti in an pom dan ani ti chuan missiologist pakhat Ralph D. Winter chuan rongbol na hi program thumin thil pathumin asoya pakhat na chuanin evangelism atia chu mani hnampui chanchin tha te hreto te ko hran pui tling to tu te zinga rongbol ani a tin pakhat lea chuanin regular mission atia namdang chanchin tha hreto tu te namdang entirnan kan missionary te chu ko hran mun lo in siap ko hran lo in din fel to na huna rong te kan zuk bol chun zom zela alanga mai kan tia khatiang te kha regular mission ti ani pathumna chuanin frontier mission atia chu chanchin thala hrengai lo nam te zinga rong bol ani frontier mission ti in ada ani chu apoimo ani
mission le evangelism hi akal kop zel turania then than thei ani chuang lova apoi mo lo zo ke pakhat hi ti thei po ani chuang lova hei rel kong akal dun zel ang hianin mission le evangelism po hi akal dun zel angai ani tin alo soi ani pakhat le chuanin Joshua project in kum sang ni som pakua atar landan kan han soyanga mission atar landanin khovel nam chi sang kan oma khovela hianin kan tam ema sing khat le sang sari le som kwa le pasari khovela nam kan omani sing khat sang sari som kwa pasari khovela hian nam chi sang kan omani ti chuan chan chin tha khen to na ram nam hi sang kwa zakwa somli pakwa ani sang kwa zakwa somli pakwa ani tin chan chin tha la khen lo na nam hi sang sari za somli pariat ani chutiang chuanin atam em ani chan chin tha la khen lo na hi sang sari chuang ala omani chu tho turala tam hle mai lali suwa lo kala tanga chanchin tha kan ria ta tanga han chut phei chuanin in lo chut chuak thiamin karing thalai ril ru chak te phei chuanin tuna hianin nam sang sari chuanga chanchin tha la thengai reng lo te ne na khil na tura lo omani chu wangin ipoi mo na hi he kan zirlai ziak tu hianin khiala adu ema khovela bu seng tural tam ani ti hi a khe chianga chu wangin ngun takin lo chui zui la ngai thalia mai lo la ti kadu pui tak zet che ani ti chuan pathumna kan kal le anga mission na hianin thalai te hi kan in nam hoi ve kher atu lem ni ti hi kan zir ho le don ani mission na hianin thalai te hi kan in nam hoi ve kher atu lem ni ti hi han soi le ta ila a chan na chuanin tu le chan chin tha thil turin thalai te hi pathianin min ko ani kan mo phurna min pena sa ani thalai te ti tur tam taka omani ti hi kan ria ta poi mo ani pathianin min ria tirani khoya nge min ria tir kan ti chuanin tir ko te thil ti bung ni chang som pasari na kan chiar chuanin nin hu nga chuan heti hi ani anga mi zong chunga ka tharau ka le anga ti chuan in fapa te in fanu te in ka thu an hrilang ati athu thil tur chu in putar ten ka thu an hrilang ati lova in thalai te in fanu in fapa ten ka thu an hril turani tiang zong te po hianin lodong songta ila avan thom em chu kan thu hril tura chu zanin nakan han soi mission hi ani chanchin tha ani la hello te mi nam sang sari chuang te hne na hianin lu chil angai ani helai veilo ni chuang si lo hianin khalam kha kan focus theina turin doctor rema chak chuak kan zirlai bujiak tu hianin angai poimo em ani khalam kha ti po kan ril ruwa lo vong rengila a thome ti chuan mi then khat chuanin rongbolin ka chuak ve duwa ma se pathian ko na ka heve si lo te kan tia khatiang khanin kan om theyani ma sela pathian hianin mi zong hi arong bol turin min kowani ti hi ring tu te hian kan riat apoimo em ani kan zirlai bu khana ziak chi alo na pathian chuanin korin thon ni na bunga chang som panga na chuanin heti hian asoya tin anung te chu an ma ni tan an nun to lova an thiai thia thole tan an nun to zok na turin mi zong thiai na thi ni tin itana nung to lo turin lali suatan chowa rong bola mission na fe chuak turin i thiam na le i theina zong te po ane na hlan vek turin pathian hianin mi zong hi min lo ko reng mai lo ni ke chu min ko big
min ko lo ani chu ko bik ti te hi kan soidan tur ani lowani ti hi kan zir lai bu in ria sela min du em ani ti chuan ko na hi chin hi in kan zir lai bu hian a thena general calling atia chu zong hua pa ko na ani tuna kanan soi khanin mi zong hua pa ko na ani pathian rong bol na ko ran kal tanga rong bol na te po kan ti theng chu kan ti ve thei to KNP thleng mai poina te ber thleng po kan ti thei tur chu ko rana hianin Krista taksa omna hmula hianin a omani ti kan riat apoimo ani chulai chu lo du to kila toite in han soi tamai la pakhat zo khi apoimo ema specific calling ti ani specific calling ti ani chu enge ni kan ti chuanin ring tumi mal tin te tho tur bi chiang taka phil na ani ring tumi mal tin ten kan tho tur bi pathianin min phil na min ko mu na ani chu wangin chu kan riat chian apoimo em ani chu tak chu ani tuna hianin he ko na he tur hianin engtin nge ni kan tiang kan ti chuanin pathian hne na kan tong tayanga lalpa khoi huna nge mi hun du bik na inei eng hinge ke hianin he khovel ka dam chung rei lo te hianin imi da na te engtin nge ka hria tang ti in pathian hne na hianin tong tai na kan dil apoimo em ani ti chuan ti tak zeta idil ani chuanin kadil ani chuanin tharau thiang himin min lo la hriat tir nge don ani ta chuanin a hreomani emo anuamani emo pathianin ati na ni ti hriat chian chuanin ilupo antan na tur hmuna po lungoi takinikal don ani chutiang mun i hria ani lo chuanin missionary te po an lo kir le mai thin ani chuwangin pathianin specific calling taka ako na hriat chian hi apoimo em ani ti kan sir lai hianin asoi ani hei remahi han soi ta ila kan sir lai jiak tu hi ama poi atui ema achua ka chaina rama te han kala ti chuan lo honga helai muna hianin a han thoka heti ma te han thoka nima sela tuna chaina lama bok akal lea khatiang khanin pathian ko na hi tuna hianin achang me ka he ko bik na hi ama achiang ani tuna hianin kan chian chozel hi apoimo em ani ti kan riat atan ka han soidu ani ti chuan tong trai na nen ti tak zetin chu kan dilanga pathian chuan atlai lawang ahun taka ihriat turin ikal chua hun chu alo thil meyang che ikal du na tur te po chu alo thil meyang che palina chuan hantita ila puan in siam na ani hei hi apoimo em mai hei hi ato berna te po ani puan in siam na ani enge ni puan in siam na kan ti chuan tir ko polan rong a bol lai khanin korin khua avakala ta chuanin rong ava bola ti chuan a thlen in te kha akuilia le priest kilite annia an na ber chu puan in kai puan in siam na ani ti chuan tir ko pola chuanin a thlen in te a chuanin avat heng saklia mai ani lova an na chu avat hok ve ta avat ho pui saklia mai ani lova in to dela chanchin tha a hil na mi te ta na nok sak lova eile in tur te sumle pai te ade chua ve theina turin ava in hlo fa ti chuan puan in siam na chu avat hok ve ta ani ti chuan pola chuanin puan in siam na te a han tho chuanin nasatakin tu ma ti buai lovin rong abol theita ani
a en ton tlak em ani hetiang mani in chom na rong bol na thok tu te hi engtin nge ni tain makers antia chu mani in choma rong bol tu te tina ani apoi mo em ani tain makers si Christian mitam tak mi rama na thok tu te an lo om to thin ani ti chuanin midang ten nam dang zinga rong bola hetiang anga in hlo fachopa mani in tuaka khatiang anga rem chan na enge mo zonga missionary na poimo tak mai thok tu te kha an lo ni ta ani hei hi tirko pola kaltlang po hianin chiang takin ariat ani tuna hianin achan chu mani in choma kan thiam na le kan fin na te kan le kha thiam na sang tak te khoi university a emo te an han thok ta chuan a hna hrim kha an han i tan han thokani lo pathianina atir si awangin khamin na thok si khan hlo mu si khanin chaina rama te kan zir lai ziak tu bok hianin chutiang chuan ani po hian ronga bolani achiang ani ama hianin chu wangin he rong bol na hi apoi mo em ani achan a omani tuna hianin BCM in advertisement te achua missionary lak ani don som lak ani don ti te asoi ta thina ti chuan baptist today te achu uaya mitam takin an dil to tuna hianin mi somli som nga don te nan dil panga alak don pon chu tiang chu alo ni ta ani chu wangin BCM hianin achom seng lova atir chuak seng bok lova chu wangin hemi train makers ti hi he missionary na pathian rong bol na chuak tur hi pathianin rem atian yang tuna hianin thalai te hiat turin zirlaya alo da tatlat mai ani tuna hianin kan bel turte hemi BCM tirna huai khera min tir ve lo ani poin mission agent chi sang oma waiwam ti te sim kan ti te le adang chi sang khovela engtin nge tharau bol zong pol kan tiami kha khang te apol sang hi an omani chu wangin heng mang te po hianin pathianin la khelo te hena chanchin thar hil turin mission na thok turin mun alanga em ani ti hi kan riat apoimo ani ti chuan zanina hianin i riat turatana pathianina athu Bible alozia kiau mai chu hei hi ani Isaya bungruk chang ria ta tanga chang ku khanin tunge ka tiranga tunge kan tan kalang tin lalpa o ka hria a ti chuan kei heta hi ka mitir ta che ka tia tin Isaya chuan alo soi ani thalai te hianin kei lalpa heta hi ka ka thiam na le ka fin na mang hianin idu chuan lalpa missionaria BCM missionaria min mangro change maker ang tur point ni mangro khoirama po chuak turin idu chuan anna yemo ahla amo mitiro tia mani in phalna nena hun kan man hi apoimo ani helaya hian kan zir lai bua in ziak chia lo thil pakhat han zeu kadu chu kan tun lai khovela hianin chanchin tha hi khil kan du poin khil thei reng ani don lo ti hi hun khir takte alo thleng mek zel ti hi kan ril ruwa ria ila chu wangin a hunemo hun lovemo chance kan neya kan khil theina tur hianin tuna hianin kan in buat sai hi apoimo em ani ti hi kan riatatan ka han soidu ani chu wangin zanina hianin thalai tena kan thu zirlai thalai te le mission ti hi apoimo em ani ti riain kan thu ziratanga in ngai toin lalpa tan kei heta hi ka omani lalpa mitir ta che ti in ahne na hianin
kan trong traya kan in pe ka kan in hlan theu theina turin zanina kan thuzir te hi pathianin kan zawa yatan malmin som sak theu ro se amen tikhan kan hun te pathian hena kan hlan towa tuna trong trai na kan yanga trong trai na kan ei zo chuanin kan hun kan ti top mai don nia pathian mai trong trayang olalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu i khongai na awangin lali suwa krista min pe a chu mission ro pui tak mai lali suwa he khovel ta na i lo tir chan chin chu i ko hran te na pui berani a i ko hran te chu lalpa thalai te tel lo chuanin kan che thei lova chu wangin thalai te manga he khovela hin rong bol na ke pen aloni zel theina turin tuna hian lalpa mtkp thuzira thalai te le mission ti kan han zirta ani heng kan thuzir atang te hian lalpa iram ta na he khovel ti eng tu ni tura kan in buat saya ke heta hi ka om min tir ta che ti a lalpa he kan thuzir lai atanga kan thin lunga nangin thu min soi chunjom zel kan duwa i khongai na kan ron dila kan phak ang to ka kan ti thei ang to ka lalpa i khongai na te chang zel thei turin i rong bol zel thei turin kan ril ru te po atharin min bua sai zel lang che zanina thuzir na hun thatak mai te min hruaya kan hun bulatanga atop thlenga min hruaya wang po in lom thu kan hrila che lali suwa krista mingin inena lom thu soi chungin chung chu kan ron di la che amen